le Kaizer Chiefs izobe seqala phansi lapha ke Lamontville Golden Arrows sibheka lapha ke the Black Ball yena ke uNdlovu nansi Black Ball mfalisa amadoda Black Ball sebenza lapha ke emuva Thakasani ebanjwa buyena relizwa athalo yena ke uNdlovu phumela ngaphandle ibhola lakhe uNdlovu ngapha ke phakathi nenkundla enqobe koDlamini idlula ibhola lakhe sibheka phakathi eboxini Khosi Flavour Ethiyazama iKhosi Flavour uyasebenza Oma Ethozani madoda bakabeke nisifuna Pule Modi former Golden Arrows player Munato egetsetsa phakamisa phakathi eboxini sebenza lapha ke emuva abawula lapha ke Lamontville Golden Arrows angadliwe naturena nathi ibhola Lamontville Golden Arrows kuthiwa ke yakube ifoul Nanda sibheka lapha ke Mjodai uyofuna lapha ke Munato egetsetsa Pule Modi Munato egetsetsa phakathi eboxini sebenza lapha ke emuva Oma Modi ari Munato egetsetsa ayidlusa kalula Munato egetsetsa ingapha lenkundla Pule Modi Mabuwe wenze njani Mabuwe asibhekana nethuba leKaizer Chiefs kodwa ke bahlula kuyo lapha ke iPSL nansi ke Lamontville Golden Arrows iphethwe kahle ke ngempela sibheka lapha ke lilepho siyayimunya sebenza lapha ke emuva yena ke engapha ke lenkundla sibheka lapha ke Spik Manometer nangomshini weBP nanguthaqa ke manje ayikhona sibheka lapha ke ibhola lawo ke iKaizer Chiefs phakamisa Spik Manometer phakathi eboxini Thakasani mbanjwa uba noshintshi ayishisa indakazo leyanto dibe ngokuzolala phakamisa Shabalala phakathi eboxini liyavinjwa leli bhola sibheka lapha ke uNdlovu uzofuna uShabalala futhi sibheka lapha ke Mjodai ayiveza kamnandi ufuna lapha ke Bohang Mabuwe ovula indlela ngeza ngeSport ngiyangena nanguvuke clean sheet number 3 emva kokuthi ke emdlalweni emhlanu ebe nama clean sheet ke amabili nje kuphela beza ke leluphuthu abakhuphuke nalo ke beliphekile phakanyiswa ibhola phakathi eboxini bafuna Makhanda oyinjebe i-turnover ball ke leya nathi Khosi Flavour phakathi eboxini asibheka lithuba Pule Modi we Shabalala wenze njani bayofuna lapha ke lenkundla kuvelekele Bohang Mabuwe kuthiwa ke udlale kabi kuthi umdlalo omhle uqhubeke Munyane sebenza lapha ke move direct uzobuka yamhlula aklodi lilepho sala phansi nangu Squishy ke manje sibheka lapha ke Squishy buya nayo Ezo lapha ke uNdlovu akhala ke manje eduze nje nebhokisi yena ke uNdosi phakamisa uNdosi ethumela lapha ke phakathi eboxini alithola umuntu liyahamba Kaizer Chiefs ilidla ke leya bhola nansi Khosi Flavour oyindo dambanjwa umfanvele Mafuleka njoba lapha ke lebhola lakhe Khosi Flavour yena ke uFlavio da Silva ekipa lapha ke Pascal kusho uyothola lapha ke uPK umfoka Khumalo bamshiya phansi ePK kanjani uzobuka sebenza Thakasani ebanjwe Lamontville Golden Arrows asibonele uCele ayiveza kamnandi lapha ke uCele nangu PK phakathi eboxini wathenga uTyler wathenga ipikili wafulela baganga beKaizer Chiefs emuva phumela ngaphandle ibhola uzoba ke elayo iGolden Arrows yadliwe ibhola lakhe lilepho PK feza mnandi lapha ke Squish edakalo lapha ke uyabhalwa Inacio Miguel Oxygen Pepe WhatsApp ngento encane into ewala ukubheka nje twatsha ewala yena ke Munato egetsetsa bahlaba ke Thende Sihle bamshiya phansi Pule Modi uthini ke uNobhembe angakuthola uzobuka Khagatha iyalibeka enethini iKaizer Chiefs isifika ematayeni Aiden McCarthy waqhamuka ke kungadidele umuntu yena ke uSpik Manometer waselibeka ke phakathi liyaphakama leliya bhola balidlulisa leliya bhola ulibeka phakathi uMcCarthy iyadlala TV Pule Modi ayiveza kamnandi Shabalala phakathi eboxini Shabalala
ezophuma no-Isaac Sise bese-ke befolosa ngaye lapha-ke uSibonelo Cele bena lapha-ke uMaxwele emasayidini bese kuba yi-4 Chiefs akupheka nje kesishelela ngayo koshuna wenkani ebedonsa lapha-ke muva ukuzethemba okungaka buye lapha-ke uKhomara wabuya nalo lizwa-ke leliya bhola yena-ke uKhomara balibanga-ke leliya bhola yena-ke umakha engaphakele inkundla sibheka lapha-ke lilepho nathi lollipop ayishiya phansi uzobhalwa nakulokhu uSise emncane kangaka qala phansi lapha-ke uZitha Gwinika ayiveza kamnandi ufuna lapha-ke the speak manometer naku umshini we-BP phasi kanokusho ufuna lapha-ke Khosi Flavour liyamshiya leliya bhola yena-ke uFlavio doda nasi speak manometer siqeda-ke ngendoda Mduduzi Shabalala nange umduotani ozoliphakamisa Zitha Gwinika ufuna lapha-ke Munatua Iketsetsa Pule Modi Munatua Iketsetsa uzohlehla lapha-ke emuva yena-ke uPule Modi nanguModi-ke manje uyangena Modi ayikhona phasa ngemuva iKhosi Flavour kudla nanguSkhwishe phakamisa uSkhwishe phakathi ebhokisini sebenza lapha-ke emuva yena-ke uZitha Gwinika ezoyena uSkhwishe futhi Maxwele phakamisa uMaxwele eyivikela Mbuso seyese manje nansi black ball iyofuna lapha-ke Thabiso Munyane bathi senqanele ngalo bano bengadlala ibhola emncane kangaka uyaliphakamisa uMunyane buya nalo lizwa nange lapha-ke uPepper 2 Mfundo Vilakazi awuphala mabhala manje ufuna lapha-ke Pule Modi Munatua Iketsetsa Pule Modi ayiveza kamnandi ithola lilepho wenze njani sebenza lapha-ke emuva Pule Modi dlala noShabalala sibheke lapha-ke Shabalala nanguShabalala-ke manje phakathi ebhokisini nalithuba bayamvimba Khosi Flavour bayamvithi yadla iKhosi Flavour wabuya naye ezwa uma Khomara izodliwa uye lapha-ke uThakasani Mbanjwa engaphakele kudla kwelapha-ke lamuntu Golden Arrows sibheka lapha-ke liyathuba likaKhumalo eyiveza kamnandi Skhwishi nje-ke ngawo koshuna wenkani uye lapha-ke uSkhwishi obelithole kahle-ke leliya bhola kodwa-ke laphuma eceleni kwebhali ibhola lakhe-ke uSkhwishi lebhola nange lapha-ke uBobby Motaung naye lapha-ke uKaizer Junior bese sihamba-ke nathi siyaphambili lebo Hangmabwe funa lapha-ke uMabhalane bhala Mabhalane buya akupheka nje kesishelela ngako koshuna wenkani phakamisa Khomara ebefuna lapha-ke uSkhwishi nanguSkhwishi-ke manje uyangena uSkhwishi phakathi ebhokisini Khwishi balilelo wakhetha ukuba ubhalisa oko iModi ayiveza leya phasa phakathi ebhokisini libhola likaVilakazi likhudla nje nobuso bamabhali liyahambeni sibheka lapha-ke Luke Bartman kombudi funa lapha-ke injini yetekisi sibheka lapha-ke Vilakazi